RTI Act law chhana zawhna kal zelah State Chief Information Commissioner in MUHCS chungchanga Durtlang Hospital de Sawrkar inremna chhuak tura thua pek Mizoram State Healthcare Society na khin na chu April somni panni Nilai ni khan Gauhati High Court Aizawl Bench chuan ngaihtuah Mizoram Board of School Education chuan April somni panni lingani khan High School Leaving Certificate Examination sang ni somni paruk result ti chhuak ka Mizoram pum pui pass percentage chu zelah somriat point pathum pakadani a Lunglei district pass percentage chu zelah somru panga point pariat bial ni in Mizoram district som pakhazinga Lunglei district chu pakwana ani HSLC Result top 10 le division tarlan lo chuan zawngha honga neih chhoh zelah beisei Education Minister Dr Vanlalthlana chuan soya Govt School-ah masolna alan thua soibok Mizoram State Project Monitoring Committee rotna bozui chalo department head te chu insoi fia tura CHANCHIN ani to don MJA District Headquarters Dunglei chuan April somni panni Nilai ni khan ATL Road siam thathaw me kan tloa SLT company in mishing le khol anin chhopdan enin hun pekbel December sanghi somni paruka na zo man lo theidin puna anding nia an mu thuan soi Bethesda Higher Secondary School chuan komsangni somni paruka changa sangni somni pasari academic session atan class 11 arts science le commerce subject ate hosteler le day scholar admission hongle ta coaching class shanpa kal lawin class teaching achangin kumtin JEE mains crack kaneza china kanzirlai de hi kumtin study tour le excursion state bona kanne puisa chinbo kanzirlai de zinga za sumkwa te hi hostela umni in principal de lupai na nomsil tlatawangin nule patan angai thathak le ke tu te chipai ve kule dalram huni chote kania tuna tunkar chunga CHANCHIN THAR langsar zwal te ilongai thang RTI Act law chhana zawhna kal zelah State Chief Information Commissioner in MUHCS chungchanga Durtlang Hospital le Sawrkar inremna chhuak tura thua pek Mizoram State Healthcare Society in khin na chu April ni somni panni Nilai ni khan Gauhati High Court Aizawl Bench chuan ngaihtuah Supreme Court advocate on record puje sila nun sangan a website ta tarlan danin State Chief Information Commissioner chuan RTI Act law chhana zawhna zo tu puje mal som zwala van chongin athil hriat du adil de chu athlona petorle huntiam chunga penge turin thunei tu te hriatira he thupe khi Mizoram State Healthcare Society chuan dan kal ani thule thuruk vonna confidentiality le Right to Information Act 2005 in aphut na te palzut na ani thu soin an khinglet ani court ma hian thu buai thelu tu de chuan Sinot Hospital Durtlang Aizawl nen inremna an nei thu an soya he inremna hian thuruk vonna bungle chang khau tak a omba ka damlo in enkol na chungchang report le an CHANCHIN shim te chu thuruk anga von tlat tur ani thu achuang ti soin Heshiat puina hi thunei tu pahni te hriat puina le remti na lo chuan midang hne na pek chhuak phal ani lo thu an soya in rem na thuruk von na bungle chang khau tak be chan ve khian SPIO po in ama in zona zo tu sha du te chu alo hnar to ti soin amai ro chu State Chief Information Commissioner hne na thlen ani nuwa Commissioner chuan pe chhuak turin thu pe ka ti chhuat huan soya he thutluk na hi April ni som pasari khan ennon le turin dil na sia ma se ngai sak ani lo ni asoin High Court ma hian Advocate General chuan State Chief Information Commissioner hian Right to Information Act section som pakwana palina te third party te hriat puina le thu soina hun pek tur ti chu azom lo ti an soya chuti rualin Act section som pakwana te po zom lo ani thua soibok puje sila nun sa ka tarlan danin thil omdan sang te ngaihtuah hnuwa April ni kwa a State Chief Information Commissioner thupek chhuwa chu stay ri in he thubuai hi meni som pariata ngaihtuah le turin ti ani a hetiang ang thubuai Sawrkar le Sawrkar in khin na hi thil thlengkha takani thu Supreme Court advocate on record puje sila nun sa nga chuan soi HSLC Result top 10 le division tarlan lo chuan zawngha nghawng ane chhoh zelah beisei Education Minister Dr Vanlalthlana chuan soya Govt School-ah mason na alan thua soibok
School Education Minister Dr Vanlalthlana hian April ni somni pathum ningani khan office chamber a thu cha soin Mizoram Board of School Education beisei HSLC examination sang ni somni paruk result ruam manlok angati chhuak ani ta chu lom ati thwa soya zirlai exam machon mi sing khasang riat zani somnga pasari atanga zelah somriat point pathum pakhat lain hlotlin na anchang theile nikum aya 5% asan jok ba ka zelah somriat lai akai the chu lom amati thwa soi Education Minister chuan kumin HSLC Result chhuak ka masona lom tak Govt School-ah alan thu soin nikuma Govt School-ah pass za som ruk pariat point bial pakhat chu kumin hian khumin za som sari pani point bial pasari an pasa candidate zong an fail vekna school-ah RMSA school la nei nual ma se Govt School ti mingpu an lang to lo le za an pass vekna school-ah kumdang aya Govt School an lan tamba ka Govt School somni pakhat zet an lang chu lom ati thu soin kan result hian zirlai tetan Govt School abel tlak ti alron tar langani ati Minister chuan kumina result ti chhuak dan chu alo puan zar to angin kumdang aya adang lam thu le top 10 le division te an lan tak lo thu asoya MBSC website ta iro chuan zirlai ten an mark le percentage en zung theitu soin hei hi board dang point an kalpui dan ani thu asoya hei hian atha zonga nghawng ane chhozel a beisei thu soin zirlai hlotin na chang thar zong te thinlung taka alom pui thu le an hmalam huna hlotin na an chan zel the nan du sakna sang ber a hlan thu soya hlotin na chang zo lo te po beidong mai lova na sa zo ka tan la sau tur le result lom nei thei nge turin na cha ani Minister chuan HSLC result a hun taka chhuak ani the na boy pui tu MBSC te school zirtir tu te zirlai nu le pa te khotlang le zirna kai noya thei top chhuak tu te zong chunga lom thua soya Mizoram zirna in ma son zel the na thei top chhuak chun som zel turin zirna kai noya thok tu zong te asom bok ani MUHCS Headquarters lunglei President Puti sang thua ma chuan LMC chu Central Municipal ham that na hai chhuak thiam lowa pu in lunglei mi pui hne na ngai dam di la thupa choi tura phu thua soya Mizoram Engineering College puk puyami tur cheng vaibel se somni panga point pali pakhada labs ti in a soibok April ni somni thotani khan MUHCS Headquarters lunglei chuan chhung in khom le political session hunan manga MUHCS Headquarters lunglei President Puti sang thua ma chuan thu soin 15 Finance Commissioner Tranga Sawrkar masa in kumsang ni somni pathum somni palia ahmu cheng noi zaruk somthum panga singli le sangli bag LMC chuan 15 Finance Commissioner Trangin hai chwale mu bel ala nei lo mai ba ka ahmu tur sa po ZPM kai shwai LMC na lab steer vek ni in soya sum labs hi lunglei mi puitan awi omina poitak zet ti soin ZPM Sawrkar LMC chuan ansum du lwa da wangin financial year khat chhungin mi puya property tax tumhi ngot an khon ni in soya Central Municipal ham that na hai chhuak thiam lo ZPM kai shwai nuaya LMC chuan lunglei mi pui hne na ngai dam dila thupa choi mol tura an phu thu asoye MUHCS Headquarters lunglei President chuan ZPM kai shwai Sawrkar mun shanga development na thona tur sum labs shia tur atam hle ni asoin chungzinga chuan HNT department a Mizoram Engineering College pukpui lunglei mi tur cheng vaibel se somni panga point pali pakhata labs tel ni in asoya ZPM kai shwai Sawrkar in Mizoram State University lungleya ada tur chu lom thu an soi tak meu ti soin chuti rual chuan State University din na turata na cheng nuai zani somkwa pariat point pali pariat chau budgeta andale si chutlem anti in State University changtlung zok din le kalpui ni the na Sawrkar chuan ruwa manadang siam belin Mizoram State University tan sumtam zok da an phu thua soi MJA District Headquarters lunglei chuan April ni somni patni Nilai ni khan RTL Road siam na tho mek an tlawh SLT company in mishing le khol anin chhop dan enin hun pek bel December sang ni somni paruka na zo man lo theidin huna anding nia an hu thu an soi MJA member de zona changin RTL Road siam tu SLT company site engineer le athopui de chuan RTL Road ba ka lunglei khopui chung siam na thok turin avain na thok tu mishing somsari an nei mek thu an soya tun din huna khol le lir thei chi sang an kol te soin khopui chung kong pui siam chol san ani na chante RTL Road
siam le khopui chung kong siam arwala kalpui thei tura inremna zia ani laya pakhat zawk thoka pakhat zawk cholsan ani na chan soi fe in company engineer chuan kong siam na tura contract estimate chu revise tura Sawrkar ngen antum thu asoya tundin huna diesel man ba ka bitumen man le cement man te chu asang vek to ni asoyin an che kho sa manga na tho phot antum thu an soya khopui chung kong siam nan kumsang ni somni pasari march tha thleng hun an nei thu le kumin Christmas ma zo man tura chun zom antum thu sohin an na thona bul na ya lungchang tha man tur a lo chu an har sadale na an tho chak theilo na chan pakhat ni in a soibok Navil tu PWD engineer depo in kong siam na thok tu company chuan marlama kong siam na thomek an nei awangin du anga kho le bungrua anin chop tam tok lo thu MGA shwai tu te an shila marlama an na an zo to thu le ATL road a manrua le mishing tamzo kanin chop thei an beisei thu soin lung thalo an man lo na turin thei top chwa an vil thu te concrete a kong siam tur lai le bitumen manga siam tur po lungpha atanga uluk taka an tho tir thu an soya ATL road package 1 le package 2 chu April ni somni pali sangni somni panga a inremna ji ani in April ni somni pali sangni somni paruka zo man turati ani thule atir lama CRRI te nga ani awanga na antan mai theilawa wangin December ni thum sangni somni pasari thleng hun pek belani thu soin khopui chung kongpui siam thatna chu March ni somni pasari sang ni somni paruka inremna ji akin March ni somni paruk sang ni somni pasari thleng hun pek bel ani thuan soya khopui chung kong siam na atan chengvai bel so pani point pathum panga ruwa manani thuan soibok MGA Lunglei District chuan company ten contract na an thoa revised estimate siam ani thin chu hun then khata thil kaldan phung ni thoma se ATL road siam na le lunglei khupui chung kongpui siam na ti khotlai na na company ten an mangani chuan alungoi thak don lo hleya an thria thuan soya ATL road ba ka lunglei khupui chung kongpui siam tura mishing somsari an nei chu atok zolovin tuna khol anin chhop le manrua anin chhop te po contract period chunga na thozo na atan abei tham dewa an mu thuan soi MGA chuan ATL road siam na na mishing le khol in chhop dan an mu in hun pek bel December sang ni somni paruka na zo man lo theidin huna anding nia an mu thuan soya kongpui siam tur package 1 la black topping za zela somnga vel zo ton in package 2 a soitham na tho ala omlo wangin furlo thleng hnai tur nen ATL road kongpui siam that na tho chu ahuna zo an beisei pui lo ti soin hetiang ani awang hian ATL road ba ka lunglei khopui chung kongpui siam na changzo ka tho ani theinan SLT company chuan na thok tu ti pun khol tam zokin chhop lungchang tha rangzo ka phur khen na tur lir thei tam zok le chhun lama na thok tu tam zo kan ma mo hle nia an hria thu an soi Mizoram Board of School Education chuan April somni pahni ningani khan high school living certificate examination sangni somni paruk result ti chhuaka Mizoram pum pui pass percentage chu za zela somriat point pathum pakhatani a Lunglei district pass percentage chu za zela somruk panga point pariat bial ni in Mizoram district som pakhazinga Lunglei district chu pakwana ani MBSC in HSLC Result ti chua hian Mizoram puma regular candidate Zirlai Singkhat sang sari zakwa somruk pathuma tangin Zirlai Singkhat sangli zanga som pasari an pasa regular ba ka private exam mi zani somkwa palia tangin Zirlai za somli paruk pasin heti hian pumpuya exam ha chon zong Zirlai Singkhat sang riat zani somnga pasari atangin Zirlai Singkhat sangli zaruk somruk pathum an pasa pass percentage chu za zela somriat point pathum pakhat ni in regular candidate Mizoram district som pakhazinga Aizawl district chu ati chaber ni in Mizoram district lianber do tu lunglei district chu district som pakhazinga pakwana ani a district malkhaya ti chaber Aizawl district ti serchep district in dotin district tin te ti chadanin dot chu hetiang hi ani Aizawl district zazela somriat pakwa point parukbial serchep district zazela somriat pakwa point panga pakhat Golesep zazela somriat pali point pakhat pathum Champhai district zazela somriat pakhat point pani pathum Siha district zazela somsari pakwa point pali pahni Khozol district zazela somsari pariat point panga pathum Mami district zazela somsari pariat point pani paruk Nathel district zazela somsari pariat point pani pathum Lunglei district zazela somruk panga point pariat bial Saitwal district zazela somruk pani point pani pakhat le
Longklai District Zazela Somruk Pakat Point Pali Pakua Ani. HSLC Result Sang Ni Somni Parukti Chhuata Ka Hian Lunglei District candidate Zong and pass Vekna School Som Patni Aoma. Heng School Tihi Bethesda Higher Secondary School, Holy Faith School, Darphoka Memorial High School Theriad, Mount Olive English School Theriad, Discipleship English School Zobok, Faith Hill School of Arts, Luang Mual, Durtlang High School, One Heart Academy, Ramlai Tui Secondary School, RMSA, Synod Home Mission School, Tlabung Chonpui, Dons Secondary School, RMSA, Tenlum High School Te Anne. Heti lai hian Lunglei District zirlai za Unfairness School pasari a omboka Heng School te hi Public Higher Secondary Study Center Vaisam Secondary School RMSA Khomoi Secondary School RMSA Khojoi Suri Secondary School RMSA Tuichong Secondary School RMSA Truampui Secondary School RMSA le Phairwangkai Secondary School RMSA te anni MBSC in result buati chua atanga landanin tuntrum HSLC exam hian LMC huam chunga school somli panga atangin zirlai sangkhaza som paniten exam an machona zirlai zaria som paria te pasin pass percentage chu zazela somsari pathum point panga parukni in LMC huam chunga hian zirlai za an pass the school pariat omin zirlai za an fail school pakhat a oma heti lai hian Lunglei District LMC pon lama school somli pahni atangin zirlai zanga som pariat ten an machon boka zirlai zani somnga parupa sin pass percentage chu zazela somli pakwa point pali pahni ania LMC pon lama tang hian zirlai za an pass the school pali omin zirlai za an fail na school paruka ombok Mizoram State Project Monitoring Committee Rotna Bozui Chalo Department Head Tetsu Insoi Fia Tura CHANCHIN Anito Don Mizoram State Project Monitoring Committee General Body Meeting for Riyadh Natsu Voin Khan Chief Minister Pulal Duoma Kaishwayin Planning and Program Implementation Department Conference Hola Nenia and Project and Dikte Umzu Itan Torotna Ngaipoi Molo Department Hotulu Bertetsu Insoi Fia Tura Committee Ma CHANCHIN Tony Se Anti Chief Minister Chuan MSPMC Malak Nate Chuan Racha Chuan Asati Sohin Member Te Lom Thu Ashila Tai Mataka Thokchun Zom Zel Tura Chain Maso Natna Chak Takin Kalse Andu Awangin Project Work Kalkong Antitoy Ti Asoya Tun Ma Chuan Department 10 Finance Allocation and Dila Ray Tak File Akala Chumizoa Administrative Approval Anron Dil Lea Ray Tok Tak File Akal Lea Adota Expenditure Sanction Anron Dil Lea Ray Tok Tak Bok Hun Akal Leti Soin Chief Minister Chuan Atak Taka Natran The Hun Atlai Chin Thule Tuna Chuan Secretary 10 and Department Project Administrative Approval Le Expenditure Sanction and Lopek Ve The Dan Tour and Duan Thu Asoya Hei Hian Nasatakin Masona Tatho Atichak Don Ti Asoybok MSPMC Hian Sawrkar Kumkalta Kumsang Ni Somni Panga Somni Paruk Chung Khan Project Somriat Patni An Indika Heng Zinga Somruk Paruk Chu Project Thar Ni In Nikum Masalama Anlo Thoto An Thonon Project Som Paruka Oma An Project Andika Wanga Masona Laulang Chhuak Te Tarlan Anibok Mizoram Board of School Education Chuan April Somni Pakwasang Ni Somni Paruk Nilai Ni Chundar Som Patnia Higher Secondary School Living Certificate Examinations Sang Ni Somni Paruk Result Ti Chhua Atum Result hi MBSE Office Durtlang le MBSC Regional Office Dunglei le Heng website www.mbsc.edu.in le www.mbsconline.com te hian en thein aumdona amamo tan result bu le thein aumbokang Lunglei Chan Maria War Memorial ZOEN Chu Voin Khan Assam Regiment 3 Corps General Officer Commanding Lieutenant General Abhijit S. Pendharkar Chuan Ral Khatatangin Biak Mu Theina Kaltlangin Hong War Memorial Honna Hian 3 Corps GOCIO in 23 Sector Assam Rifles Commander Deputy Inspector General Brigadier Pushpankar Sorayan Chuan Muna War Memorial Khona Puan Zarapot Honga Corps Commander IO in Ramtana Nunlan Tu Sipai Huai Sen Martar Te Zana Le Shiad Regna Pangpar Da in War Memorial Lungleya Ming Chuang Sipai Huai Sen Martar Te Shiad Regnan Le Anmani Zana Lantirna Lunglei Municipal Council Chairman Pulazui Thanga District Sainik Welfare and Resettlement Officer Major Rebecca Chhuak retired Mizoram Ex-Services League Shwai Tu Tele Martar Chung Ten Pangpar Anda Pangpar Da Anin Hu Hian Anmani Shiad Regnan Le Sunan Minute Ni Chungoi Rengadin Ania
sipai ti dan na totorot hamle silai ne na chibai buk na hun man ani bok Assam Regiment 3 Corps Commander Lieutenant General Abhijit S Pentharkar chuan lunglei war memorial chu ramta na nun hlan tu sipai white sente choi moi na le anin pek na shiat reng na ata na din ani thu soin mi chanem ngai te in pek na awanga che that ani nuwa hon thei ani le ta chu lom ati thua soya 23 Sector Assam Rifles Commander Brigadier Pushpankar Sorayan po in ramta na nun hlan tu sipai te le ramta na thei top chua thok tu sipai te chuan ngai hlut le choi moi an phu le ti soin sipai te chu rami pui te ta na thok ani thua soya Assam Rifles chuan Mizoram mi pui te nen tho ho na thattak an vong ti soin ramri ven himna ba ka mi pui ten khotlang nun le eile barama an so na turin kong sang sanga ma an lak thu a soibok LMC Vice Chairman Pukelerin Omapo in thu soin lunglei chhunga War Memorial om chu lunglei mi pui te le LMC in an ngai hlut thu le LMC Sawrkar adin nuwa a che chadan tur te po ngaihtuah thin ani thu soin che chat ani the na lunglei Sainik Officer le thoktu te chanem ngai na fa committee thu soya 3 Corps Assam Rifles GOC ruwa manna che chat ani ta chulo momati thu soin War Memorial chu martyr de zana le shiat regna vong nung tu le lunglei khu pui cheimoya tiro pui tu ani zel beisei thua soi lunglei Sainik Officer Major Rebecca El chhuak chuan War Memorial mun chu Mizoram Sawrkar in kumsang khazapua somsari pasaria apekani thule indo pui patni na First Assam Regiment sipai martyr mi za pathum te hming le Independence nuwa lunglei district atanga Assam Regiment sipai martyr mi panga te hming chuan na lungphun patni aom thin thu soin 3 Corps Commander Malak na chei thatni in lungphun pakhata da ani thua soya War Memorial chei thatna konga tha tho tu song chunga le martyr chung te chunga te War Memorial honna tel te chunga te lom thu soin mun chuan omle ro pui tak chu hum hala joywil zel turin lunglei mi pui te cha ani lunglei Municipal Council ho tu te chuan sumdog ten trade license an neile nei lo tunlai hian an endik mek ti soin trade license siam fel to si khul chhualo LMC office in an kol zanga somthum pakhat vel au mek ti an soibok trade license si LMC enforcement staff ten endikin LMC secretary pularem ruata sailo chuan a ho thina tunlai hian akha to ka dor then khat an endik thin thule trade license nei lo dor engamazat anom ba ka trade license thito renew nga engamazat anom thu LMC secretary chuan soin trade license chu mu thei mai turin dor kai ten andora kol thei se andu thua soi LMC secretary pularem ruata sailo chuan tundin huna LMC lamin trade license an siam fel to si khul chhualo office an kol mek chu zanga somthum pakhat vel ani thu asoibok April somni pali zirtop ni khan LMC ward number 1 huam chung zotlanga local sustainable development goal number 4 malak na kalpuinan zotlang local council huam chunga HSLC pass thar tele HSLC result ngak mek the polin career awareness and counseling hun manani a bial to councillor pilarin tluang sailo chuan atelpui career awareness and counseling hi pusila chan hima vice chairman local council zotlang chona kal shwaya Pilar Shwai Tluang Sailo Chuan Thu Soin Hun An Man Thei Chan Chu LMC in LMC area chunga war shang te local sustainable development goals kalpui tha in elna buat saya ward number 1 ten loman patni na anlak loman atanga buat sai ani thua soya high school zirlai tele polso padi zirmek ten mangtangka in zirna omjenei zok le lokthak zok an nei ngei abesei thua soi Zotlanga career awareness and counseling buat saya hian pu FLRM sanga assistant professor lunglei government college to resource person ni in zirlai ten an hlok pui hle ani ZPM Southern Headquarters lunglei chuan April ni somni thotani khan an party pisa chung in khoman panga kunman pui tu Dr Ramdin Tharasailo chuan in thandona campaign na thei to pa in soi chiata do tin renga in pu chu Pathianin ain liam mai arin lo thua soya Dr Ramdin Tharasailo chuan ZPM in kalphung thar mipui Sawrkar an ti chu athar tak ni asoin tun ma atangin politics sa an lu chan chu an chung ko mason na atan le khotlang tan ti te ani ba ka rampum huapin politics an khel ngai lo ni in asoya ZPM chuan kaldan min sirtir thui to hle a thil thar tam tak an hu thu soin in thandona campaign na a ramtan enge thil tha tia mipuya zor ai chuan antum puitele
ami mal ang zawnga thei to pa in soi chia in do tin renga anin pu thu asoya hei hi kalsana hun to hle ti soin pathianin a en lia mai arin lo thu le anle singlet ve nge ya arin thu asoi Dr Ramdin tharasai lo chuan party office sathu soi chu party mi le sa emo mi in antiang ti a hlau thu soin ZPM chu a thatlo lam a in Mizoram politics puitil lo zia a mo thin thu asoya khoya emo ramtan thanem ngai taka thu an soi wangin an pathian thu soi te chu an ngai thatui lo mayang ti a hlo om thin ni asoin politics sa puitlin konga thanle an la ngai na sa thua soi bok Dr Ramdin thara chuan ZPM kai shwai Sawrkar chu tlak le tin lo hlau lo tur le lalpa du dan ani em ti ngai poimo zel turi le cha ram nei tu chu lalpa ani a adu apiang a choi sagin apot niam thina ram nei tu tak ani awangin adu dana kal te chu ram a en kol tir don ti soin pathian du lo zong thil te chu huai sen na nen pai thazel turin cha bokani MNF Chalai Headquarters Vice President Pulanun Moi Pau Tu Chuan IMC election nei zota ka ZPM Sawrkar le anho tu te anchiten omhle ni ina soya ropeway le skywalk chungchanga MNF Chalai President Puraba Romoi Roi te afilhim ni ina soibok April somni pali zirtop ni khan Mizoram namrun chung in khoma MNYF Headquarters te chuan hunan manga Pulanun Moi Pau Tu MNYF Headquarters Vice President chuan thu soin MNF Chalai in do dovin thudik an puan chua thin thu asoya Chile hlau nei lova an kal zel don thu soin tun line MNF Chalai President in thudi ka puan chua te ngai theilavin ti chial vek tuma be na tong na salhe ni ina soya IMC election zota ka khan ZPM Sawrkar le an ho tu te an cheten om hle ni asoin ZPM Minister Then Khat le MLA te chuan election dan an bot siat lain MNF MLA le ho tu te zinga election dan bot sia anom velo thung ni ina soye MNYF Vice President Chuan Ropeway le Skywalk chungchanga po MNYF President Puraba Romoi Roi te afihlim ti achiang ni ina soya accuse zinga atel lo nia an shiat lain tlai khonua thunei tu sang thupek wang nia rin thein accuse zinga atel thu social media an hmu nia soin thudik namsona diklo taka thunei na mangswal tu te chu an zui don thu asoya an phu tok shemna an mutur ani atibok MNF chung in khom hi PMS donglena secretary chuan kai shwai ani RTI Act lo chana zawhna kal zelah State Chief Information Commissioner in MUHCS chungchanga Durtlang Hospital le Sawrkar inremna pe chhuak tura thua pek Mizoram State Healthcare Society na khin le na chu April somni panni Nilai ni khan Gauhati High Court Aizawl Bench chuan ngaihtuah Mizoram Board of School Education chuan April ni somni panni lingani khan High School Leaving Certificate Examination sang hi somni paruk result ti chhuaka Mizoram pum pui pass percentage chu zelah somriat point pathum academy a Lunglei district pass percentage chu zelah somru panga point pariat bial ni in Mizoram district som pakhazinga Lunglei district chu pakwana ani HSLC Result top 10 le division tarlan lo chuan HSLC hongane chhoh beisei thu Education Minister Dr Vanlalthlana chuan soya Govt School-ah mason na alan thua soibok Mizoram State Project Monitoring Committee rotna bozui chalo department head te chu insoi fia tura CHANCHIN ani to don MJ District Headquarters Dunglei chuan April somni panni Nilai ni khan ATL Road siam hatho me kan to SLP company in mishing le khol anin chhobdan enin hun pek bel December sang hi somni paruka na zo man lo theidin puna anding nia an hu thwan soi khati zong kha tunkar chhunga chanchin THAR langsar zual te kanon ti chwa theide chuani